Gurupe G nemanyonga NRM timu no silipo kurgu mchare cha Chentare Karwenyi umugombora ya Ryonza district ya Chegegwa. Abantu bagira ngo umuringo gumwe ogo kwetungurana no kurwana sobworo bakasharamo batandikaho okurise byenyanja obwembo bari kugihebwa ba district ya Chegegwa konka ngo baza kwimuka bashange byenyanja byabo bifire biriya higuriya mize biri kuzerera. Kiro cyerizoba twayita timu eri kubwa district eri kwebemperwa district fisheries wanyuma yo kusanga ibinyanja bitu bifire twarundi cyabita cyatuburira konka yije yabicebera yasanga ibinyanja bitu bifire tureke n'ibinyanja district local government katugabira ibinyanja 14 ture tugurizeho rusanju kare turi twendo kuguza ebindi next week nabyo rusanju konka tutekateka hari umwe naziyizire Urusiya bitegwa butwa habo kuba iki turisa kikabahoga bani ninjumira kintu iki na munonga abantu bekitweka bamwe abaryomu abakozera ikintu cyo kureto butabaga buto mezi tukaferwa ibinyanja bitu bikungana mwenye nkabe ninjumira kintu cyo muri gwo mutano na munonga kutwa kugwa muntu ogo government shaba itobushagiki kuranga umuntu ogutiyaga kakutsisa. Lucas Abesiga uwebyobujibi ahabwa district ya Chegegwa yakahabidebebi yachebera miza arukoze byome bya Karamagezi kandi yashangangwa amizi gajiremo butwa oburetire okubuzo mwikagwe byenyanja kwisya ekibisire byenyanja oxygen levels zibaire too low zibaire 0.5 mg per liter pH ebaire normal at 6.47 temperature ebaire okay 27 degrees centigrade. Then twatestinga nebidipe bine biherera ine twasanga ngo byo amezi tigasisikaire gabaye galoke kandi ekisoko akuba batekamo umubazi okufixinga amezi oxygenate sokukora kuba dissolved. Nani nshaba abanyabutegeki ninshaba baceyimanu bitu ngo batukwatereho batuhera hakubemere ryo mustoha tube tugirire rona kandi akasente tube tukihiro mubibina hati nebyo kurya byatufera busha nembi hazitu zagwaha wazireba tube twesigire ngo twaheza kuguza tubestebekanise guzizo beryo rwakashatu ngo tushashure roni yabandi. Abantu batekateka kuba baferirwe byenyanja ebiro kurengo mu rushanju kandi babire nibenda kubiguze sandeji obwe buri cyenyanja bari kucuguze sente ziri hagati ya shiringi kashanju na n'umutwaro gumwe. NRM team no slip n'ekigompi ekiri kusaga kentunguka tukareba kutwarwa ni soboro kandi buzimazima tuyoni tusagikirwe n'abanyabutegeki binji na government itu programs nyinji habo kuba ngo kuri sebyenyanja oku abantu bahwireho kihangu cyatuhwera kihangu benkadejinga obulinzi habidipa buli bwe miliyoni nkebiri yobe 3 ekikirayo muno kamera nebane koleka nkasaha zitakajyaho umuntu yakora kintu na kintu ababasha babibembezi na government ko bakwateraho betugoborire mekintu cyango aha kube butwa abanduze kuguzaho tukeyambe kutwabire turemerirwe munonga ezo zatuyamba hati twatuteka tekere kumanya ngwezi kuturazihemo nho turashashuro burone kandi tukagaruka tukaganyirwamo. Lucas Abesiga yarabura okutajeza bakarya byenyanje bi kandi namizaga ngo bagigure gagende. So recommendation yenkuha ebyenyanja ebirimu tibikwikirizibwa kuri so busoko babaire mubazi go butwa tukwikiriza kubirya baine kubihamu bakabizika oba bakabiyocha. Amakuru agagasha kwa Philip Murangira.